Ovo je 70 hektara zlatiborske zemlje, nekada državne svojine kojim je gazdovao poljoprivredni kombinat Zlatibor, a koje je eksproprijacijom prešlo u ruke opštine Čajetina. Od danas bez naknade i u posed manastira Hilandar. Velika nam je radost što smo danas ovde sa vama, jer evo već dosta godina unazad na Zlatiboru i u Čajetini se osjećamo kao kod svoje kuće, a od ovog dana ćemo to moći i praktično i da doživimo. Plan je da na Zlatiborskom etohu manastira Hilandar bude formiran obrazovni kamp koji će vremenom prerasti u obrazovnu instituciju u okviru školskog sistema Republike Srbije. Mi ćemo hteti da to nikada ne bude otuđeno ni od vas ovde, ni od srpskog naroda, već da ćemo se potruditi da ovoj parceli damo najveći smisao i duhovni i nacionalni. Iz opštine Čajetina kažu da je ovo jedna od najvažnijih odluka koje su doneli, jer ovaj projekat neće imati vek trajanja. Put Srbije u budućnosti će se određivati na 3 teme. Na Kosovskom zavetu, na stavu prema Rusiji i na srpskoj sabornosti. Mi kao mala samouprava na sva 3 ova polja učinili smo koliko možemo. Nadamo se da će to u budućnosti biti dovoljno. Za učinjeno dobrotvorstvo manastir Hilandar je opštini Čajetina dodelio jedan od 10 zlatnika koji su izrađeni povodom 700 godina od upokojenja ktitora manastira kralja Milutina.